Dahil may nga napigsa nga anin sir, hindi kalman. Ay, siya mo ni sir nga rin kit tudo, di umay sir, si ko na nila kay ko. At na napigsa nga tudo nga umayin, ko na sir. Yan, hindi kastan sir, umasilig, di tudo nga amumin sir. Hanag nga yung mga tudo sir, anin gaya ko nakapigsa. Pasado alas 3 iti malam kalman dito nang rugi iti napigsa nga alipugpog nga iso iti nang likyat datoy abong iti masapagtingan dagiti bumalay ket sanda nga rimrumar gaputi amakda amangan temeteb iti pagtinganda. Hindi makaasidigin sir kit sinumtumba na DJ marunggay tapos yung ganyan tupakan DJ motor mingin DJ may isang motor sir isot na tupakan kasi marunggay din nagtupak. Tapos ka amo mi sir ngem da kami nga min sir da kam jo unig mabuting kami nga rumor idin sir atatapar mi nga ingkas sana ket DJ sango mi sir di ba kubo-kubo lang sa balay mi sir. Ket no hami nga DJ natumba ngamin DJ kayo sir. At naiyangin na no hami mapankas ta in sir ket marpuog iso nga kunak DJ lat isot in kay kasta DJ kasi marpuog no kwa kunak kasi awan mit garud pang pasatan no marpuog DJ kunak sir. Iso nga idi tamo min mayatin sir. Tapos idi linukatan na di arwangan min at nagiklos kam idin sir at mabuting kami. So nakita yo pa dati angin pulpuligos. Win sir, pulpuligos kasi nakalukat di may isang atawa mi idi sir. Lang simrek pa di unikit na itayok digiti kasta na isot pa idi electric fan gani kami pa nauram.